sa iyong mga bisita, si Miss Joanne Ilostri, and papalisan kaliwat inisin sa iyong maaktik na doktor. Aside from being a practitioner, physician, he is now a part of the faculty of the College of Medicine of the University of Eastern Philippines, Dr. Wilfredo Tagle. Wilfredo Tagle, we will request Attorney Clarence Balikod to interpret the KURATSA with Miss Joanne Ilostri. Ini siya maabdik nga abogado, CPA lawyer, anak sa dati liwat nga abogado, nga nabatikan nga abogado, Attorney Amancio Balikod. So, Amancio. We have Attorney Clarence Balikod to interpret the KURATSA with Miss Joanne Ilostri. So we have Miss Joanne Ilostri and Attorney Clarence Balikod to dance the KURATSA.